Ahora me va a castigue. Yes. Yeah. Yes. Asante. Korago. Haya mbiano. Ngwale gukura. Gwaya, usijaribu. Kara. Okay. Haya. Kila kwa dala maana kwa nyagoso. Wache ile. Yes. Okay. Asante sana. Kuwasiliana tuli. Kuwasiliana. Bye. Asante sana chairman. Kisii FM hello. Wakili uyo mwingine meli Nyangaresi. Aha. Aha. Okay. Asante sana. Asante sana mwingine Nyangaresi ukone gesongabu. Yes. Strategic plan. Ko indicate kine gesongo mwingine Nyangaresi mwingine me Nyangaresi ukona kurumachoge bwa church. Kisemo giche ikonge. Nero tukiri mwali w'ekisimi. Litikolia lero. Ekuchi. Yes. Umaite umugabana. Una ne president ye county. Kiri chikura na kiro muntu. Nekero chikura chigwakwa umugabana gagwa lakini kero kenda singinchi yegasi na intuna bana incha sinari gotekerutwa manyana kwigena naki aba batumwa ngo batu bacha gokoreke onye egasi ni tarakoreka tigabaira ni report inuba amaoni yakubaseri you see ekerekero mwa baseri go badu birengere binu mbira ikari bona abantu aba bacha abanyoli birengere binu karaba ibirengere onye mugo chikobanga kale mu chikumira no mugabana well and good lakini karaba ibirengere liebi babirania obisiaria kero babirani tokumanya nga ankyo nkego chikoba yes I think nga ebiona babiko bibirengere libya naende nabo okonyora bikoleto morembe alright iganto ndachote banchenda tebanga ekera bangwana bali bakire ba public participation anda kembe bwatima mo chandons ekera barabo basi yabotiri okoligereri basi yabotiri okora chip yani yokokora chi project kire igasi yabono koligeri nga chibesa anda kechia ruetwe chi project gite chiere echierde mobile amachibu akero mwabaire asinare bakwira ni gukia ekero bairaniri yamanya kubwatu ngaye twagotebyo koreke asigete ninkyo takorete so ekero ko baseria anda ke no burre kiagera korengana magani ari mwatakero ko rumura akorerwa
igona buko iguboroga ogani ko baseri obamenyoke lakini igona kigwa siekeire bintu binde biragani gukorekana mbikorekana igoto gusaba toke chinkoro cheito torigichingira chingia torigichingira chingia tugukwanda mangana ekero obokongu bwabeire na liturasirane na gusiye itegendera so bwamo ebe Nyamira county ebe Kisii county. Okay. Chikuchi, mimi kutoka leo ni chairman ya maandamano kukabiliana kabisa na ile watu naleta siasa kwa tata. Mutombi yo. Chairman ya maandamano ni mimi. Nikiwa Kisii. Kama kuna tear gas. Okay. Wikira uno to kulingira umurubiri mu michorimi umurubiri cyageze kinsa 11 cyamambye karoro cyategede kaisano koraga kinsa 3 abura gutambe chikoraga 3 tukonyora magana mayesinchira yobo ikirano ekuchi yes muna butambe tota ikibwa tumuchakano kibwa to mweli wikanali tukolia ngira be Tuesday ekero turachikumira na ndaso murubi mincholi to gwakera ngambia mono abangine togoteba Paul asinge njesi miyaranga keiga lakini tukaite tuwa kubia keiga tukosa ukwabira kerondo che technician yite ikire enyare korigerie simie togoteba tiganya sae anje tumena na butambe togoteba Kisii FM 94.1 enkayo musi ya chire nkuma buna kuma kumete ekegerani wakonyore nsengi metegerete gwetera elingi yetu ya myRadiostreamer.com/s37/12906 twatebe gente kianekia egente yansune yansu twateba niko tole mutuno mu kugwesati bare magabune siriti yegoti oika ankyo twachira marietane ngoro kwa Jacob Ngeri buna butambe ngoro kwa MC Dudu's original inche koro kwa Aparama Onyango Mako pio serikali matiyo chairman ya maandamano kaseni ya Obama kaseni ya Matia ndugu ya Obado Smith ya His Excellency wekwe gambi